Hello ladies and gentlemen, ikaze kuri Emile Show Official, turabasuhuje cyane. Ni wa mwanya rero tujya tugaruka ku mazina agiye atandukanye ndetse n'ibikwiye kuranga abantu bafite ayo mazina. Umunsi tugarutse mu gace kacu ka kabiri. Twihuse rero kaduhere ku izina Edmund, rimwe mu mazina twaguteguriye uyu munsi. Nyirizina Edmund ni izina risobanuye umutunzi urinda. Rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'icyongereza. Iri zina rikaba rihabwa abantu b'igitsina gabo. Si ibyo gusa kuko iri zina rifitanye isano n'andi mazina nka Eddie ndetse na Edmond. Bikunze kuranga bafite aya mazina. Edmond aba ari wa muntu uhinduka mu bintu byose akora. Ni umunyabirori, yikundira umutuzo, ni wa muntu ugira impano y'ibitekerezo bizima, ntajya afata umwanya wo kuruhuka, agira igikundiro ndetse ahora mu butumire bwo kuryoshya ubuzima. Ntabwo ari ibyo gusa ngo buriya agira impano yo kwiga mu buryo bworoshye. Gusa ahangaha tugufitiye n'abantu b'ibyamamare bagiye bafite ayo mazina. Hari nk'uwitwa Edmund O'Brien. Uyu yavukiye muri leta ya New York, ari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba yaravutse ku itariki ya 10 z'ukwa 9 1915, nyuma aza kurangiza urugendo rwo ku isi ndetse no muri sinema kuwa 9 z'ukwa 5 1945. Uyu Edmund yari umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane ndetse wabaye n'icyamamare. Yagiye agaragara mu mafilime menshi, aho uyu mugabo yagaragaye muri filime zirenga 100. Twavuga nk'iyitwa Hunchback of Notre Dame yabayeho mu 1939, ndetse n'iyitwa The Killers yagiye hanze mu 1946, ndetse n'iyitwa White Heat nayo yagiye hanze mu 1949, ndetse n'iyitwa Julius Caesar nayo yagiye hanze mu 1953, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ndetse uyu akaba yaraje guhabwa n'igihembo nk'umukinnyi ufasha umukinankuru mukuru. Akaba yarabashije kwegukana icyo gihembo. Twihuse rero ku mwanya wa kabiri tugufitiye irindi zina, ni izina rya Lydia. Lydia iri ngiri rifitanye isano n'irindi n'ubundi buryo twabivugamo bwa Lydie. Iri zina risobanura umunyacyubahiro cyangwa se ukunzwe. Rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki ndetse rihabwa abantu b'igitsina gore. Lydia uyu ni umuntu ukunda gushidikanya cyane, akunda gutanga ariko agatanga afite icyo ashingiyeho cyazatuma agaruza ibyo yatanze. Yikundira ubuyobozi kandi ni wa muntu uhorana morale. Kenshi mu byo anavuga hakunze kuba harimo ukuri. Ikindi nanone akunze kuba ari umunyabwenge, ndetse usanga ahanini aba ari mwiza mu buryo bugaragara inyuma, gusa mu byo akora aba yabitekerejeho kandi yanga umugira inama. Ikindi wamenya ku bantu bakunze kugira izina rya Lydia, ni wa muntu ushobora gukora ibyo ashoboye byose ngo abone amahoro. Ahangaha n'ubundi tugufitiye umuntu w'icyamamare nawe witwa Lydia Rasila, wavukiye mu mujyi wa Melbourne muri Australia, uzwi mu mikino ya Olympic. Akaba yaravutse ku itariki 17 z'ukwa 1 mu 1982, ndetse yitabiriye amarushanwa agiye atandukanye. Nko muri 2002 yitabiriye irushanwa muri Salt Lake City, ndetse na 2006 muri Turin, na 2010 muri Vancouver n'ahandi hatandukanye. Ndetse uyu akaba yarahegukanye igihembo cya bronze nk'umukinnyi w'umwaka wa 2010 muri Olympic. Uyu
gore akaba ariwe warabashije kwegukana iki gihembo cya bronze medalist. So twihuse rero, irindi zina twagutegura kuri uyu munsi ni izina rya Diane. Iri zina risobanuye Imana, gusa abenshi bakunze kuriha inyito y'ikigirwamana cyo muri Latini. Rikunze guhabwa igitsina gore, gusa iri zina rifite agaciro nk'aka Di cyangwa se Diendra ndetse na Dina. Abantu bakunze rero kugira iri zina rya Diane akunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari. Diane aba ari umukozi mwiza, haba mu buryo bugaragara ndetse no mu butagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse bitewe n'imitekerereze ye, ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma umunyembaraga. Ikindi, Diane akunda kuba ari umuntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. So ayo niyo mazina twe twagutegura uyu munsi, tukwibutsa yuko ukomeza kubana natwe, ukora like, share ndetse na subscribe. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo, nta handi ni muri comment aho hasi, tugakomeza tukabana. Please ukomeze wowe bugufi bwacu, turabashimiye. Hello ladies and gentlemen, ikaze kuri Emile Show Official. Turabasuhuje cyane. Ni wa mwanya rero tujya tugaruka ku mazina agiye atandukanye ndetse n'ibikwiye kuranga